Salavs, Zeimas pagausinis, kalendas. Variks, debs tavs. Eza salavas usimtai deinai, papajuks mans manes pagaunia biliteneze varikan. Sta astnikals pamodernant kristianiskan versijan, anga paprusiskan pajuks mans tās deivs patals, ka vids jau izeitniei kautvei pasvetan. Mazi būtvei stas variks asdigi kauks, stāst kerdā, kadan jau labai vidimai kaukan Orionanen dangu surgi pusi naktin. En kalendans Orions stalai uka lygiais peuga augtaisin dangu. Be šī kerdā mazilai digi būtvei patalinis anga kaukinis. Izkalendiskans gremans vaidimai kaitāns astpergims, kas mu praverro aperautan zirnins, semenins, bet et neitvei en tavas dvaran, bet ansau pēdēn mēdien, preis vetas garjan. Ai, tan sau pēda en zaljan mēdja, ai, kalenda, kalenda. Ai, tai sadina, preis kabervikan, ai, kalenda, kalenda. Ai, tan seb zupi, senausan sirablan, ai, kalenda, kalenda. En kitse grēmai mergā bēga basāpas naigan, izpilnintun magiskan sendasnans, pe entei patilta neptinka tavan. Tete teneit en kitan svetan, kvei gauņa, et rasenjans, navisans prasisenjans. Tavas dvaran mazingi vidatun pjaunintai adlis, anga pjausis virseljan. Prei tavas dvaran, debs tavs as digi tistis en grēmamans. Digi vedda zirgai. Malduns turi patintun debas tavas dukterin, kitas svetas martian, anga marti patina kitas svetas vyran. Kvei zirgan bēgtan, stven rasas krūtan, bei prei bēgusis tistijas dvarins. Zirgs as universals ir kosmisks simbols, paustava re, magisks agents seits kaigis en dangus, saulis sferan, tai digis en zemavan svetan, sen steisen deivan vaistins preis manins, tai digis en zmanes daljan. Zirgan dīnā. Salvas usimtā dīnā, as teisen zirgan dīnā. Anga digi asvinis na kitan ligmenin mazingi mēretvei, kai eze šisai kerdai, variks as deivs uka pirms, kai gidangus svaigstas astis. Ka vids jats sen gailan, digi svaigstas simbolan zirgan. Stese pagans tā mazilai būtvei kesums gadatun, be burtvei pragailan zirgan. Zirgs izpilnina deivas, steisen deivan, vaitan, be pavakei izmanintis daljan. Dalja zirgs. Arturs Baumanis. Nastan gailan zirgan sindei nevidamins per zmanins deivs, ka vids aulemja daljan, anga krikstianiks mins, turi būtvi aperauts anga nie. Zmanis nadirei sen ka vida nagin zirgs prateplai kirsa keljan, sen kairan anga sen tikran. Ik sen kairan stadan minkas dalja atgivitvei, ik sen tikran stadan minku pastai aulemtan aulautvei. Mazi būtvei invaran kerdan sen salavas, mensin, prusai aperavosis zirgans. Ezastan neantikriskai minija gerba, prus dargs be gails zirgs. Sta mazilai būtvei kanika palīgu indiskai asvamedianai. Asvameit, anga dainamans, kavidans vulsnans, vidai en prusai, en pagudai, zurgi 890 metan. Gyvas manintis laban pastai dalytan en penkei anga pusei dalykans, ikaigi magisks metas girbis, be izlaistan pra zirgan kinan, ka vice simbolan as praeisinis izvaran metan en navan metan. Varan metan, varan laban, turi būtvei pastipai izlaistan, be perlaistan navas muliudžiu, kai mazilai pagautan sin navan metan. Vai gailai zirgai, dviņai, sen vapans glaubatai nabalgnan. Semba. Steisen zirgan paran as navas metas araiks. Ein zirgs prei kairai, ast varan metan be pastaņa aperauts, tenka tenese krauja. Audas civirsnā, ans perlaidės vaises partin be varin navas momentu, zirgu prei tikrai. Sirsdau zirgans ans nevaistis deivs, variks uka pirms, patals, kauks. Kirsa derainan zirgan turimai
Keturiens kaisnins, plus subs deivai bulai neviens kaisnins. Be subs kauks ast varas navas metas araiks. Girbis usei, meta saulis kots, meta saulis pins, karis, paitaran brati. Tradiciskai metan be metas kelan pastaidalitan en usians delikans, usei puntai en horizonti, pa saulis pintin en dangu. En indiskai asvamedianai pastai eprauts zirgs, ka vitsmu jau ast 24 metans. 2 plus 4 ast usei. En prusiskai asvamedianai pavulstanan aulavusies laban pastai dalitan en usei delikans. Karis ast palygus usei metas delikamans. I kaigi bitis turi metas saulis kodan. Bitis kraida sirsdaus svetans bidigi masi pavaikytun kitas svetas vaistins. Usei metas delikai pa saulis pintin. Metas saulis kods en nebras disku. Dangus seime nebras disku. Karis paitaran saulė meniks aldi. Izam jas gremas mazimai vaistin eze dangus semjan. Saulė ast mati, meniks ast tavs, lauksnas ast sestras, paitaran ast brati. Kase seimista ast, deznimai karjausniks, anga seirinikai, en folklorai vaitės en dangus seimies treipsnas. Bestavits karjausniks ast anga seiriniks simbolikai, ast tas, kas jau pagalvas vaise noisala vingis kan pintin, betanese arvi seimi, ast kosmiska en kavidan tans tena, digi pabiskan eneit. Izam jas tekstans vaidimai, kai galvas delatais turi sklaite vingis kansteisnan sens tans vaise bratrin paitara. Kavits pagalba delataju pasprangtun zirgan. Erasm stela ens vaise laisku eze prusnas pavariskan, de Brusia antikvitautibus. Pavakei, kai prusai, izrinkusis videvutien per svaise bitin kunigan, ader subs virts, sen kavidan prusai bilivusios eze bitin kunigan, ast bioterus, kai torilai butvi bitars, baitars, anga paitars. Vidavutis vida prusans, kaigi paitan visin, kaigi bitin kunigan paitaran. Izams jas gremas, vaidimai kai bitis ast kaigi sirsdau venikai, sirsdau trins svetans. Kits interesantis folkloris, fakts iskalendis tekstans kai bitis mazi butvai deivas sinonims. En kalendan kaukas betu bitis zaida būtan, kavidan ast saulė meniks be austra. Adar en kitai variantai deivs zaidė būtans, kavidai ast saulė meniks be lauksnas. Tetet paitaran turilai butvai kunigs, anga deivs sirsdau veniks. Tas, kas ast sirsdau dangas, bezemovas svetans. Stven subs deivs eist, būtent zaidė tans, kalenda. Kaigi vaidimai is Simonas Grunavas prūsiskan kronikan, vidavutis ast digi turai bratrin. Mes mazimai laikatun abans tenans per deivas sununs, kavide gėdina saulin anga saulis dukterin beveza tenan sen aldien pajurjan. Tai digi, kaigi Beresnevičs meri, vidavutis ast deivas anga perkūnas suns, adar pratenis tenese bratis vais brati anga bratenis, ast pikulas suns. Be abijan teneisen mati ast deivi austra anga dangus lauma. Interesanti ast paitaras seisna sendaljan, stai indus turi motivan eze usians steisen spretevian genens. Kavidas nibei pada vingis, stese pagan en pala en dangun, tenas ast indiskan paitaran. Krtika anga kartika. Be en paitara sirdo ast malniks skanda. Ikaigi skenda be vaidimai ka indisks deivs Šiva, auskandinis vaise semenin en gangas apei, kvai skanda gima. Kavidans tas genas augina. Be kartika et minija eze lataviskan tirtien laimon, kavida ast bilita karta. Ka ispilnina karta, mesnis parts labai vaidimai.
и клайма лемja aulemja daljes delikan per zmanin, dekla turi detun stan daljes gapten, adaris tekstans en reizens vidimai, kai karta turi kabintun givatas kesmun. Bekase pagan kabintun nias parts eisku, adar en reizens eze paiteran meri i kaigi eze vainikan. Bekaigi as vaistan en kaupalin ast kaupali kartana na kavidan mergas metantai kabinas vaise vainikans. Bet et kabinantie tenas vaidas vaise dalje. Te digi eze kabintun zentlan, mazingi atmenitunsi eze bitins bekariens. Bitis, kavidas mazi butvi simboliskai, kaigi deivs. Ant paustai dabai kabinas vaise kariens būtans, kavidai mazi butvi i kaigi paiteran kaba en dangu. Kita pausiskai mazi butvi kai tirti laima karta be indiskan paiteran, kartika pertika eze verban kirta kirstun, stese pagan mazimai digi gadatun, anga karta nie bulai dalies aspekts, seit sen givatas kirsenjan, sen givatas vangan. Te digi eze stan verban kirta kirstun, pertika virts karts, ben reizens eze paiteran, digi belaidi kaigi eze kartin. Merinte en galvai niter karjas formen, ader digi te deli lauksnans eze kairai. Vidantie dins kaigi digna anga rankina. Beši digna vaidina kerdan en naktin. Stvi zeidesi rinda. Karis, kartana, karta, kartika, karts. Saulis metas pins, usiai, malniks, huneks, karis, svents sirds, sventas suls, dalja vaidintais. Paiteran sendas saulis dangus svetan, pikulas ktoniskan svetan. Paiteras meditacija. Zergai bekirts gertis, teteten salavas sirdan, mes dinkavimai zirgamans. Būtas liudis das zirgu tulan visins, en kirstens gerties kraujan. Tas gertis turi būtvi kirsins, bet stven nevinjai kaisnins. I kaigi ragingis nevini ragis, be prūsus braidės raks. Zentli jau pagavasi skirstuvis. Kirsins gertis sen nevinjans kaisnins, en zarvisku gertis turi keturjai, adar septyniai kaisnins. Pastai pirats en zirgan deinan. Mazingi meritvai, kai tans astesi nevaistas deivas simbols. Kavic asdzir sirzdau dvai dvinjans. Sirzdau dvai zirgans. Skirstuvis pekus pjausna. Pjautan nomaitan valdan en pilnyben anga pirzdau pilnybin. Paskiauris kasen gadais di eze vinan en zeiman anga eze pastipan metan. I kasas pagausinis astars, stadan pirma zeimas pusis ast salta. En reizens paskirstuvian zmanes terpavusis skiauris galvan pisfaise kalendiskan stalan en kaukas betan. Iz gerbans eze kalendiskan naktin mes vaidimai, kai instan naktin zmanes pazi kirditun, kaigi zverjai bilai. Tet skiauris galvana kalendiskan stalan, aste kaigi kaukas patalas austa. Prakavidan zmanes mazi gautun vaistins izvēlins. Digi izdeivans. Skiauri as veise vingiskas begivatas energijas simbolan. Pjautas skiauris galva en reizens ast suba kalenda. Et skivusi sauli anga saulis energijas pannu. Ase pagan, pagauninteis viltun pjautan skiaurin zmanes en reizen vida kaitana et skit, be bega emperi sen degantien salmans be tet mazi degintan būtan. Stase pagan pjaunia di skiaurins zurgi dvai savaitins pirzdau kalendans. Mazigi preistatintunsi, kaigi nigiva skiauri, bijata sen degantien salmans. Nigeistai etskit, be bega papintin, pasnaigan beladan, tet kaigi sauli jau bei nigiva, adaret kums pagava jatvai pasvaisi dangus pintin. Mazingi meritvai, kai simboliskai, skiauris kermins as kalendiskas saulis kalūza. Iskavidun praveru pavirpintun saulin be saulis panno. Kauks, kaukaras, en kalendans. Zurgi kalendans kauks, orions stalai, uka augtais be aukalygiais en dangu. Sta astenese kesams inspilnintuns vaise dėlan. Izrankytun pavirpintun saulin. Kaukus entei per utrian, kalvjan. Instan kerdan, tans kala, delbja, sen kujan saulis kalūzan.
svetas garben. Besen kujan kala navan saulin. Te digi ast sen skjaurin. Pjautais en pagausinio deli reizens delbjas kjaurin. Sen kujan beter pansdau jau pjaunia din. I kaigi pavirpina saulin. Kauks kaigi salavas zodiakas zentlan, glaubats na jataviskan kartin, gardins. Angešila auksna ast saulė, mazilai būtvis Sirius. Meridi kai zodiakai tika en Babilonu, kvei Orions as dangus paimens anga arvis paimens. An sipa zi Anna. Babilonas galvas deivs en angus sferai. Kas en Babilonas tautas kartais, teisen laukstan, pastai glaubats emperis en gertien. Mazi būtvei, stvi Sirius as i kaigi gertis. Na kitan lygmenin, kauks as autrims, Stalins en Jurjas Sirdu, kas rikauja kirse vetrans be bangans. Autrims turi dvai prūsnas, kas entli dvai galvas vetras, laba vetra, ben nelaba. Aderstan modulan ast palygu dvinjan zirgamans. Dvinjai bi sirdau dvinjans ast nivasts deivs. Stvi en sirdu ast gertis, kauks gertis ast viseisen vetran valdninsks. Kauks kaigi autrims bankputis, digi vetra pats, vetra deivs, sen kirsnan gertin. Kirsnans gerts, vetras valdintais. Ragintgis be girbs nevinjai. Kalendan kaukas betan angas ventan betan. Angstais na baltiskan kalendiskan stalan bei nevinjai ēdjai, gatavintais klait panus ebdelasnan. Stabai zemis laban, zirni semenjai, reisai, veisjai, bagas, krimas. Visans ta ast isteisen zmanin platibin, adar ispaustan platibin. Kaigi median ni issadan. Stan laban šai ēdjai ast seisna tiltan, sen kitan svetan, sen steisen velin pirs daunikan naseilian deivan svetan. Velais tika 20 ēdei. Jau sen panus ebdelasnans, adar aina vidan, nizveris pertiksnas. Lapkrūties zentlan ragingiai sauli pilns meniks be lauksna na jataviskan kartin gardins. Eze neolitas kerdai, ragingiai zurgi lapkrūtien salavan torei svaisen migracijans. Steisa pagan mēs tei nu grēmjamai, per bega ragingis neviniragis. Stvis irzdau ragingies ast pilns meniks, kaigi meridi, kaigi kalendiskan skjaurin, valns pjauton en pilnibun. Magisks girbs nevinjai per gubi is menikas kalendaran. Anga aina menikas fazi ast zurgi nevinje naktins. Per vaidinsnan eze pirzdau pilnibin, ergi pilnibin. Nevinjai mensins, menikans ast ese vasaras lygiamans, ergi kalendas. Kast arve begyvan metan, begi 3 mėnesiai pakalendans ergi vasaras lygians ast negi metan, negi kirda. Tetet per bega ragingis neviniragas zentli per bega metan. Ragingias nevinjai ragai. Gerties nevinjai kaisnys. Prabutiskan izeit, kai kirsins gertsis ast digis eit sen menikas ciklas pagausinjan, be girbien nevinjai. Pirma menikas fazė navybi, pirzdau pilnybi. Palygintiai pirman menikas fazin sen prūsus ragan be gerties kaisnins mazingi vidaton palygons glaubans. Prūsus raks asti kaigi stilizits pirmas fazis meniks sen kodan nevinjai. Braidis raks, kavits digituri nevinjans vangans, prūsas simbolan. Braidis as prabutiskas simbolan, kalendas as digi prabutiskan, kadan kerda vanginasi. Tulan prūsas mestai turei braidis simbolikin. Tenti kalendas ast maisali, ainas pavistis tika izmenikas kalendaran, kitas is saulis kalendaran. Keli as vidatan, kalendas as niter saulis sventikai, adar digi menikas aspekts mazi butvei stai virsna audasci anga seitas en menikas pirzdau pilnibin. Kalendas mazilai butvei aulemta suerevingi nevinjen deinan savaiti. Pamenikas kalendaran, kadan meniks auga eze navibai ergi pirzdau pilnibin, anga eze pirzdau pilnibai ergi pilnibin. Stadan na nevintan ragan audasci virsna, bekits 10 rakts, ast jau maldan, kat erteinu, etei katan, svetan.
adertinu en calendas mestuls direimai en saulin, be et tecata gavinta, et skivusi sauli, vaidinas kritant sen skrīzien.